wani da so nyina fa kokoto eye kenkon ne captain so o se kila be wula show emwamo nyina so be wu preko fi save fo agya tuma ye pa o mama kuaya yefo eno ntine so frɛ na koto de tondodo ne bia beba na asa 0246 519012 ena Betano Casino Awurade Nyame some person to cost ropa na obra boy hwirim ya I just say o register Betano ni be na obetuma nya 2150 na otwi bia aviator tournament na nya sanketo fa won be na sika na aprugu sa no onya fie nwotwe a 14 hwem afefe matras si no de ba nyina aye adwuma dada eno nti wo fro de ba ne no ebeboa pa dada na Lumi Trust baby vite drops any syrups na fenuro dogel by globin syrup na fake capsules and a charge of 400 say say the ba no value vite valuman value vite to life value vite platinum plus 3 nwini more ene honam de na dropa nie afei value vite value woman ahon fento aso no value vite omega 3 fish oil value vite immune life value vite beauty plus value vite atroflex plus and a value vite minocare obi to adro koi mu na so senya ha no be fani nro dia ene na forget it is our friend number na benya do pa 0561 088666 and 0561 088663 na yebeto nro pa jojo vodka say se mu transia nwumre nam so betransia check akra pa dia aji se jojo si pono so fufuo de si wona betimedi anwana mu nyina aji se jojo si pono so eya mo frɛ 0553 959 654 mame fo wen kan na fe yen course pakane so bim amuzu pia ba mecha se makodi agro na fe monum ho de abufu aba ya ka wom obi fro bia won fa muntwa so ten nipa obetima din montamu asem ya muzu pia ba mecha obi anum bia ya de kro no a obakode ba ko no nyina be firi ho modo na to so mo betima akota fo hia so ho na doctor no ankasa wo anasa obe frɛ 0247 776743 afi Alaska Star Enterprise so obi asidan ana wato dan anase bia wo ha dan anase achen dan opeso siesie mu a ko hu Alaska Star e ho asem na make kire wo no curtains papa bedsheet papa light papa sofa cover bibia de decorate dem bia e ho na wo frɛ for 0256 330075 and 0200281080 when the person we pabne na wanum PB bitters and na je se wasani beka se ogronte bo modna so be kwa konum PB bitters eno ne nsa no unya binum a oye pabne opanyi no de baye no wa montim keke iso kwa chiri pa do musu kona nanum ne so ne daye eti wo the grains of Salim eye myopia Ethiopia eno de gumu eye papa obi onum sa bia uduru ba bia ton sa busa se enye PB amenom 0203 398 707 nana ye bi ni kofu panyi no fa su kwabra sujudi emopo omu nipa na de hia wo so kwa yeye eti na se bibi ha wo ho ba bi ya wo hene panyi se ahohene nti ne jabo were se sunsun mu ade bi akata so ahye ochepa na wo se ukọ enum enkwa a sore na kọ asante aguna saman ehọ na nana ye bi wo frɛ no e wo 0243 134 535 abusuafo ye nkọ anim oba nyame dwuma mu no anka enim se esum ne han ne twaka wa hunu se abosomsom ye nkwase asem abosomsom ye azan ada na wonim bibie wo mbia na otimi de ye bie esan de back preaching se ne nefa so so ma yo se me ya me chirem me ya na ma